Belai hambai ro sini media rakno tini asomsa press meet থাকে nong media na ring kok mas samani ko abana karan joto nok ni media tena kirjak kok kabang ma jaga khanalai chung tanglai ka hatat khayai Mia apa sih ini? Dinata 27 tarik hatat khayai Belberi Adi Blok Gobindo Holo BJP rokni meeting tongmani o meeting pai mani ya golo kumolong amchayo 5টা heke 6টা obahay jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai mandai takarjola tai obahaike je area ni kichu সংখ্যক BJP rok thumlayai asomsa kumolongo phayai petrol bum rakha silai kokha tai tong kosong tonglai rokni auto bike hani jema mana sobai sugrobai sogai kalang thaka tai borok tipra mothani sojak talarjak khajurumuna o jaga wachini tipra mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lokhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampada asek beba khamai malaya bondo khailega thar laika tai abo sibia Santinagar theka athokap aro chini tipra motha lamagana tipra mothan party office lamagana tongmani abono bo sakawa petrol lokhlai sogai kalang thaka abono hai nogana tongma bagai local borok bathal laika police rok bathangai bathal laika obon bagai chang police rok no Radapur PS no belai hambai boro tai chudo abo sibia gabangma tong kosong tongnai rok bujak tokjak sikri sakara kiri koro mani bagai dosi rok no jekono muhurte harass khayar gai obahay chung jara je tong kosong tongnai rok ba chung shanti priyo borok chung obahay ke dera korok kalai tongmonna mathaknani bagai khana chung khumulong amchai Belberi Abdi Blok ni bisingo 15ta bisi tai Khairpur Blok ni andaro ADC village 4টা abono tiner chung 19ta bisi tiner chung khana 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obachini tipra mothani high command boroni nirdeshina chung oba khlaya bone bagai chung khana sudoro blok chibia picketing tonglai जों थाराबो गेयाव खायनाय दोषी रंनाय जैसा खबना अबहाय जरा समाज दुरहि समाजनि सामुखाय सामुखायने खाय तंनाय हाके तंग कसं सामुआ केबेलाय रखनो बरकनो चिनित खाय पुलिस दक जुदि अबनो जुदि कोनो एक्शन नायमिया पाब्लिक नो फान सहयोगिता नांगौ हंखाय बरकनो जों लोकेल हिसाबै जों जब दोनो बरकनो फान बै जों बरकनो रुतुबै तिखायलायनाय बनि बागैनो जों kora production na wina omahai tong kosong deraman bagai jeng salcha ni bagai 12 ঘন্টা ni bagai tipra motha jeng local khumulung amchani joto borok khumulung town committee borok na jeng ojago 12 ঘন্টা bonda gorka bone bagai ang je area bon tonglai bon village ni bunung sanai Champabari Champanagar Rasa Dasrat Nagar, Bikram Molcham, Purva Belberi, Santinagar, Purva Janmajay Nagar, Radapur, South Radapur, Bubagra, Tayang, Yanga, Khairpur Tango, Sini Radha Mohanpur, Paschim Radha Mohanpur, Dupsara, Bardhaman Thakur, তাই আমরা জিরাইনের খোলা যেটা খবজক তখন হাঙ্কায় পশ্চিম জিরাইনা খোলা পূর্ব জিরাইনা খোলা সাইদরা ভিলেজ অবাকি 19টা ভিলেজ না 3 চিনি খানা
12 ঘন্টা বন্ধ goza boni bagi chini bon fatara sengna harjaka chini ambulance toli gari dud gari bahara hol gari tai kuthini gari rak tongkhangkai जों borno bonni awtar baireo जों borno yakari nai borno bagi जों kuno disturb khlaya borno जों kesang khlaya जों borno yakari hanai oboni bagi ang koinai o amjani job to borok समाजनि सिखित बरक नंगनि थिरबां नाकान मुं सानायनो खोना जों बाध्यतामूलक अ खुमुं एरिया तंनाय रक जब तो बरकनि तंग खिसां तंनायनि बागै हायके असय असय आपद विपद बिरमाना ता क्लाइथिं रिना याम जुर खायै सालचानि जों 12 घन्टानि बन्द होथनो जतनो खामायावै अ जागाना सापर्ट खैनानि बागै आं कया असकनो अबो जब दिननि खोना फुंनि 6टा निसिबि सारिक 6टा जरा जतनो फाइमान जनानि बागै जतनो कबगै जों अबनितै नरगनि मिडियानि माध्यमे जों जानोगो असकनो जों जतनो हामबाय जतनो खुलुमबाय किन्तु मेन खालायसिनि जे टारगेट हागा जों गिदिं तंनाय सिनि दसराम ब्रिजा तंनाय याङो सिनि मुसलमान बस देहाके सिनि जिरायना खला आरो तंनाय ताइजों चम्पानगरनि हिंखाय सिनि ब्रिज चम्पानगर ब्रिज तंमाने आ जागानि तंनाय अब हायकिनो जों अ आमचायो जब तो सरकारनि अफिस तंमाने बरनो तिनि साखलाय रो अ जागाव जों बरनो केबनो जों खुलक रिया सरकारनि अफिस स्कुल कलेज जेसाफोरनो तंदों आबरनो जों कयो बन्द खालायनानै बागै अ जागाव कुनु बिपद आजियावै एरियानि शान्तिनि हायके एरियाव तंकजों बागनानै बागै जब तो अपने साबुत खायदेंनै जों खोनानि बन असकनो कबो yang Sampanagarni जों यांgo जमपुरते जेता थाइमानि रासा दसरन नगर एडिसि विलेज आन्दारनि आइन बायरे मेन रोड फैया जों yang जेता एडिसि एरिया जेता खबजों माने अब्लाथिनि जों बन साखलाय हामबाय